gentle parenting, child-led parenting, attachment parenting. Vanaand gooi ons al hierdie terme by die venster uit en gesels oor wat werklik in ouerskap belangrik is. Lynette en Esther is nog steeds hier by my in die ateljee. So Esther, before the break, Lynette mentioned that you have to understand your child, and it seems that that can become quite freeing if you understand, Yes. and you get tools for that. But of course, you deal with many parents that also go through mental health issues. Because why? Aren't they trusting themselves? Do they become insecure? Vessel also said, it's always your first time, by definition. Absolutely, I like that. You know, if we look at mental health statistics for South Africa, we have really, really high mental illnesses. And if we zone down to parents and think just even about mothers and postpartum depression, we have skyrocketing statistics when it comes to women who are vulnerable of getting postpartum depression. I think the reason why parents are so vulnerable to mental health illnesses is because of the weight of what it means to parent, the weight of what it means to have sole responsibility for raising a child when there's a million other things going on. You're thinking about the economy, you're thinking about work, you're thinking about other children, and yet there's this child that's also just looking up to you solely for you to provide not just financially, but emotionally, mentally, spiritually. And I think it can take a strain on people because of the huge responsibility that comes with it. Often people are isolated, like, you know, what you said, it's always your first time. So you're learning constantly and you're messing up, and then there's guilt and there's an impact on that. And I don't think there are enough conversations really about how difficult it is to parent. I'm so pleased we're having this conversation today, and I hope that it opens up conversations in homes, because people don't talk about how exposing and vulnerable making it is to raise children. In this context, when you're also worried about safety, there's so many things that are happening in your mind. And, you know, the work that we do at Ububele is focused on children below the age of 7, but we can't support children without supporting parents. And that's at the core of our work. You can't pour from an empty cup. And so parents need to be held and contained and given a lot of grace and compassion, which I think we don't actually give ourselves as parents. I think we're often very, very hard on ourselves, believing we need to get everything right, which, again, doesn't work. Well, you're making me feel bad as a non-parent, becoming all silly about parenting as a trend. I'll definitely stop that immediately. Of course, I really do respect all the parents. Lynette, dink jy dit is waar dat ons as gevolg van ekonomiese druk ook groot psigiese probleme het met ouerskap? Dit is so goed gestel, wat Esther nou gesê het. En die probleem is, mense het nie kennis nie. Hulle weet nie om dit toe te pas nie. En dit is regtig 'n uitdaging, die uitdaging waarmee ons sit. Want ouers weet nie hoe om dit te hanteer nie. Maar kennis weeg dan gelukkig swaarder as duur speelgoed, né? So jy kan miskien nou vir ons 'n klein bietjie bemagtig met hierdie verskillende persoonlikheidstipes wat jy vroeër genoem het. Ja, dit is party ouers, dis deel van wie hulle is. Hulle voel skuldig omdat hulle nie genoeg tyd en aandag emosioneel betrokke is by hulle kinders nie, en die wat geld het, koop, want dit laat hulle beter voel. Die wat nie geld het nie, bly net skuldig voel. Dis 'n siklus wat net aanhou gebeur. So ek glo wat bevrydend is as ouers besef, ek sit hier met 'n kind in my huis, kinders wat bedraad is op verskillende maniere. Ek sit met 'n prettige geel ekstrovert. Jy gebruik natuurlik die kleurmodel, né? Ek gebruik dit vir die kykers sê, dis 'n wonderlike model. Wetenskaplike benamings, Estertjie. Maar luister, dan kry jy hierdie kragtige rooi kind. Die Here help vir jou as daai kind teen 10 jaar, as jy daai kind nie grense geleer het nie, want daai kind gaan die huishouding bestuur. Want dit is 'n baie sterk gedrewe kind. En dan kry jy die geruste groen kind wat net nie konflik wil hê nie. Maar die ouer wil ook nie konflik hê as daar 'n groen ouer is nie. En nou word daar die heeltyd toegewings gemaak, die grense word die heeltyd geskuif. Die waardes word omver gegooi, want almal probeer mekaar nou tevrede hou. Presies. En die groen mamma beklei die heeltyd met die rooi pappa, want jy het die laaste 3 dae net met die kinders beklei, kan jy net vanaand vrede hou, en dit is regtig net so uitdagend, en daardie blou kind sit in die huis, en is vol van vrees, want 'n blou en 'n groen kind is introverte.
Hulle word hoofsaaklik deur vrees gedryf, terwyl 'n rooi en 'n geel kind weer hoofsaaklik deur aggressie gedryf word. En nou sit jy met 'n besliste blou kind wat in hulle koppe moet hulle presies verstaan wat gebeur. Hulle moet tyd in 'n ruimte kry om goed te verwerk en nou sê hierdie rooi maar jy doen dit nou. En nou vra hierdie groen kind 'n vraag net om 'n vraag te vra en daai geel ouer is so emosioneel dat hulle gil en skree op die kind en al wat gebeur is jou groen en jou blou kinders trek terug. Want hulle word deur vrees gedryf. Nou waar kry mense hierdie gereedskap? Is ongelooflik. Jong, jy kry dit by my kabous. Ja? Dis jarelange navorsing en Ja. studies. Want ek het na ouers gekyk en ek het geluister na kinders en dan het my hart breek nou nog. As ek kyk hoe verwilderd 'n groen kind is as 'n ouer vir daai kind sê ek hoor my familie nou in April maand vra hierdie groene seentjie van 11 jaar want sy ouma kyk na hom, ouma moet ek al hierdie huiswerk doen? Ja, Eugentjie, en jy beter sommer nou begin, hoor? Dan dink ek, jy kan nie met die kind so praat nie, want daardie kind, wanneer jy met hom praat, met jou stemtoon verlaag. Jy moet stadiger praat. Jy moet sê, laat ouma bietjie sien. Eugentjie, dis nie 'n probleem nie. Ouma gaan saam met jou dit doen. Dan haal jy dadelik die vrees uit die kind uit. Maar jy hanteer die geel kind anders en die rooi kind moet deur kompetisie leer. Want dis wie hulle is. Maar nou dwing jy daai rooi kind om soos 'n blou kind te leer. Kyk, ek glo met my hele hart. Ek glo dat skole gemaak is vir blou kinders. Wat word van ons? Jy gaan nog inpas, Esther, maar kabous gaan uitgesit word. Ons gaan voor die beheerliggaam moet verskyn. Nou iets waarvan ons gelukkig baie hou, is gemeenskap. Dis baie jolly. So I'll end on that note, Esther. Tell me about the positive side of the village and why we still need it. We need the village because you can't do it alone. It's as simple as that. It is too full of anxiety. It can often feel lonely and you need support. You need someone to say, hey, I've been through that experience and this is what I think. You just need to feel like you're part of something much bigger than the anxiety that often comes with the complexity of what it means to parent. Ja, ag en hoe wonderlik om te dink dat tegnologie nooit die gemeenskap sal kan vervang nie. Moet net nie bang wees om vrae te vra nie. Daar's soveel hulp en liefde daar buite. Volgende week gesels ons oor die bestuur van ons water en ons riviere, want op 'n bietjie van 'n donkerder noot, Suid-Afrika staar ongelukkig 'n reuse waterkrisis in die gesig, maar dis 'n program met volop raad. Tot dan, mooi loop.